ngasi malim sinba thungna corona virus ki mipai na batan ja sida ngakthok na boina nimit kuma thini ki lockdown to sida raja singsi ayamba makal maka ki chething pangi miya konom khangi tanja sida manipur government to jeling ba appeal di akoi leiba MLA gumbu including ki cabinet minister sing yauna miya mi mutni akoi na thululi basi miya mi dum ka thok la thulaki aduna huchigi chiraba tanja sida akoi tumin leshin bachum loi akoi gi ama masati putholaga akoi masel khucham naraga akoi corona virus tegi akoi manipur miyam si kannaba panami ni siatuna ayama appeal tawjari malem simba thunna lagba sida history da khwai sathi ba tam haibedo asini akoi ni hinlegi tangkak si dasu uji leiba problem se masidagi na sathi ba ma labani habse ai thajate aduga akoi uji masigi se akoi na trial one yenga la apply banati matang soi rasu matang dari smai sum thosi nei le banati human life is a story mankind me am si mang di drive ching no le bi aduna akoi uji tuminna eto ko yate aduna point da laksara bata sarkar na atu matamda mieng chanaga akoi MLA si mathok thong betra kale akoi kendra sarkar na akoi gi damagda bharat ki damagda akoi lathu ki ba corona virus thena na senthom manipur government ke atire manipur government na senthom ke akaithe hai ba senthom si duna maitre ro na po leraga MLA si khuthangda mai ka ge kendra si yohon ba adu hai ba senthom si laitre hai ga su akoi ki budget pass to the yaw ba MLA के local era fund की याम रबदा crore among MLA से काइथो होगा cabinet ना fast हो होगा corona virus के अंदर लांटे नो है बसे मुझे सीना वो मतलब योरे उसी नियम दा medical department ना appeal दौरी खुद साहम तो पियो hand sanitizer सीना पियो मखल alcoholic और base कोई की hand soap सीना पियो पैम में लाउरी भी सिंह ले को नंबर सिंह कमाई तो बताओगे अगर ना उसी कोई की मागी के MLA सिंह ना akoi puto masi yen ba matra kale atu madu lai na buri source se government pitha biro pitha daga akoi lo kale ya fan ka thopiro 2021 ki budget pass to buri na masi pitho ko ta su kai atu masi immediately MLA lo kale ya fan na se magi kwai ni tangai ba do sino pai sijina baduna akoi masi de na athu ba aru ba lai te miyam ki mukta or ko de ya fan su government ki fan su miyam ki pisana miyam ki tax ke la ko paisa ne na miyam awa tara ka ne miyam to sasi na ne karam kana sina de aduna aina lai de government sa appeal to jeni bodi athu matam da sarkar ke paisa pa to biu government ki tuan ba fan budget le daga na budget pass ta bodi yaw ra ba MLA local fund ki 1 crore do su akoi ki lai ku system yen to piraga sa thana bo wali ba akoi ki masa hidak lang to ki hand sanitizer na simba ma wali sing che mask ni masi ye thona ba koi de ti to sa symptom koi appeal to seri aduga aya ki kendra ki oina akoi ki thamon kendra development organization na volunteer to biraga koi yum to khudi ki jeng am su hawai ye thona koi pire lo sere aduna thamoi ni pada khudi mangna koi ki magi yamba ba khara da su akoi jeng khara hawai khara se hayin da ki koi ye ba hausira gani aduga takto gi leriba volunteer sina akoi china batan nas da ko chongthok piraga yumthong na port yen gani na chongthok ko volunteer sin biso ko thagat chani aduna thammo miyamna akoi asi haye dagi aduna ko asum laba akoi cheng khara hawai khara hing bada no mora changda be adar sing se masi long no sem sabiu masi da akoi yen jaga do se national food security act ki makha ye ko mari renate praja ko di na akoi ki priority na traga AY ka pai su kare mo makhalam te ka pai su madu phonong sa to logo ya gani nidi person sin pe bini tar khale sing da kana ko stock masana person le ba le ban le sing do ma ko ni lo da su ya ya no ko ko hom oi le aduna thangol bu ke di ma se ko ye na ba akoi shape sa ba akoi lo jare hai da ke akoi ho jare gani aduna mani ko government na athu ma tam da masima lo thok pi ro aduga miyam na yam concern ori ba akoi ki lekai de ki mai matang sim ba ki blessing border ki awat pa akoi ki fogging do sing ba se
ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯇ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ꯫